Evo prvo čestitam na medalji. Kakvi su dojmovi evo, nakon specifično ove borbe? Nakon specifično ove, pa iskreno mislio sam da će kondicijski biti puno zahtjevnija i teža. Jer Iranac ima klasičan taj iranski stil gdje ima onako glavu nisko, gdje nogama jako dobro iz nogu oni guraju i njihov stil je baš taj da ti rade pressing gurajući te. Međutim, ja mislim da sam ja dosta toga iskompenzirao danas snagom i iskustvom. A ono što je presudilo ovu borbu u odnosu na ove prijašnje je moj parter, gdje sam ja sa trenerom Đokom popričao oko nekih stvari oko mog napada. Ustanovili smo da je tu samo jedan segment. Znači, moj napad je ostao isti koji uvijek, jedino jedan segment nogu nam je falio, doslovno 10 cm. To smo vizualizirali, ja i trener Đok. To smo na kraju krajeva, imali smo i dogovor u meču da me on samo kad bude moj napad podsjeti, jednostavno, rekao sam mu Toni, samo mi reci noge. On je meni rekao noge, dao mi je signal, ja sam odmah znao o čemu se radi i evo, Iranac koji ima izuzetno dobru obranu, možda najbolji od svih mojih današnjih protivnika, okrenuo sam ga baš s lakoćom 2 puta. To je to. A ovaj zahvat na kraju koji je zapravo on pokušao, nekakav dolazak na glavu, zapravo preskok i zapravo tvoja kontra na to. Pa to sam ja sam očekivao, mislim, ostalo još pola minute do kraja, sam vidio da on hoće mene uspavat. Međutim, ja sam po kretnji tijela sam ja shvatio šta on želi, znači njegova jedina šansa je bila da me preskoči. I kad se taj zahvat dogodio, stvarno nisam sumnjao, znači ono što je najgore se moglo dogoditi u toj situaciji je da on dobije 2 boda, a opet bi ja pobijedio tu borbu 5-3. Međutim, bio sam 99% uvjeren da su to moja 4 boda, zato što sam ja u jednom trenutku kad je on skočio na mene, ja sam njega zadržao sekundu do 2 što je dovoljno. Nakon toga sam ja njega produžio i 4 čista moja boda. Ok, odlično, hvala i čestitke još jednom. Hvala.